Kini kedai ke AKASHVANI SHILLONG ke khubor ban pulih da ilu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Penyat Menteri Korbari Amit Shah ya ke 73rd Plenary Meeting jong ke North Eastern Council ha Shillong. Ador khas Menteri Rangba ke Meghalaya Ukonrat ke sangma ha Menteri Korbari Amit Shah ban kerpat ban menjurno ya ke MRSSA ILP ban pendrung ya ke ketien Khasi bat garu ha ke khenit bapra jong ke riti sensyari. Bat bu mau nongrim Menteri Ketenat Power and Water Resources ke Meghalaya ubak met bak lindo nak kebentar ke Southerly ke projek pendroi ha Eastern West Khasi Hills District. Menteri Korbari Amit Shah hanin kasi ula penyat ya ke 73rd Plenary Meeting jong ke North Eastern Council ha Shillong ha ke balawan banyadon lang kinoyalam bahakli jong ke pratali ke jela ke tanjate lam mingi nak kebentar banyak bishar banyak ikikan pendroi bapir. Ha ke lang ladon lang ru Menteri Ketenat Dona ke Sokar Pedeng ujoitir Aditya Sindhya ulat ke Meghalaya UCH Vijaya Shankar Menteri Rangba Konrad ke Sangma Sekretari Ketenat Korbari bat ke Officer Rangba kilat bat Menteri Rangba jong ke Arunachal Pradesh Assam Manipur Mizoram Nagaland Sikkim bat Tripura. Ha ke lang layatai halor ki kampen roi jong kathan ki bakathan jate lam mingi ke yakendu bat ru halor kumno ban penklan ya ke lang bat pinya ya ki buit trekam nakabenta ke ke shaprang jong kathan. Menteri Korbari Amit Shah hanin kasi ula ay ke penskem ya ke hun mi khamat jong ke KSU ha Shillong ba ke Sokar Pedeng kala bantuklar halo ke ka Japut ha Pedeng ke Assam bat Meghalaya lada ke keren ha Pedeng ke atli ke jella Kim Seiso. Kekan hun nong mi khamat jong ke KSU ke balai kendo yo Amit Shah ha Shillong hanin kasi kala ong ba Menteri Korbari ula pentip yaki ba insathum ya kekan hun ki nong bishar bala syong than jong ke yang bishar ba khli do ba kin pen bat bishar ya ke jing kentup ya ke ketien Khasi ha po ke khnit ba pra jong ke riti sensyari. General Secretary ke KSU Ruben Najar ulong ba kilai teli ki jing ba khamat balai keren bat Menteri kekentup ru ya ke ILP. Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke Sangma ula aya ke dorkas ha Menteri Korbari Amit Shah ke bapin ya ke jing sokya ba jing kerpat jong ke jela. Ha ke kendu jong ki ha Shillong Menteri Rangba ula kentu ya ke Sokar Pedeng bahkan penklan ya ki lat kelenti banyak kun ya ke jingwan rung bean ki bril da ke ba ai jingmut ya ki lat kumka Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA bat ke inline permit ILP baladap pelait lepa da ke yang dobar thawan jong ke jela ki bala banyarap ban pet ya ke rung kami jong ki bril syapo ke jela Meghalaya. Konrad ke Sangma ula banru ya ke jingdawa ban kentum ya ke ketien Khasi bat garo hapo ke khenit bapra jong ke riti sensyari. Shosho ulai pelu jingmut halo ke jing temu penkela ya ke 6th schedule bat ula penparu ke jing sungkya halo ke jing penkela badangshan ya ke Foreign Contribution Regulation Act FCRA. Menteri ke Kuat ke Kya jong ke Sokar Pedeng JP Nada hanin ke sengi ula play ya ke AKASHVANI Hospital ke balong ke senat jong ke Far East Wellness Private Limited Hajurabat ke balong ke dak jong ke jing kentiu ya ke kam ajing sumare ke Kuat ke Kya ha Meghalaya bat hakatan chatai lam mingi. Hakani ke lang play Menteri ke Kuat ke Kya jong ke Meghalaya uba wailat miki laru ula don rengkan nalor ki menteri ku uba sosteni sotun Menteri ke Sokar Assam Rameshwar Teli bat chairman ke AKASHVANI Hospital uba AL Hek bat kiwaide. Hakijing keren JP Nada ulong bakathan chate lam mingi kala sakhi ya kijing nang ke shaprang hakaliang kijing ajing sumar hapo kijing lam jo Menteri Rangba do Narendra Modi bat ka act is policy. Dah ka bakadaw ya kijing don ki core keyboard technology kum kabede bat ka oncology ka pet city NICU bat critical care unit. Kinang keren kila bandru ya ke jingdon kam jong ke jing penyo ikinat ajing sumar bakhamba kanang bakan pensuk ya ke nongpang bat pelat ya ki na kabalet syak sumar syabar jong katang. Kene kedai ke AKASHVANI Shillong ke buan lam syapi ya ke kubor.
ban beteng biang ya ke kubor Menteri Ketenat Power Underwater Resources uba met ba lindo nen kesengi ulabo iki maunong rim na kebentai ke South Lake project pendroi hakashanong pendeng umyong Eastern West Khasi Hills District kini ki project ki kentup ya kamadan football ke badan bat ke VIP gallery ha ongwe sum ke basyong dor hendriu point sapo sauklur tengka artli ki yang school lower primary halang sti rim bat ha pendeng umyong ki basyong dor nyopo point iwe pralak tengka kawai bat kejing maramot ya katirot sing memorial hall hakador khat alak tengka habakren hakajing alang kebelalong hatirot sing memorial hall uba met ba lengdo ulai kublai yikidor barsenong na kebenta kejing kersan jongki yakitana trekam sarkar bapher bat yo menteri ramba hakabakentiu bat penbiang yakisurok kilenti singkin bat kikam penroi hakalyang kapuli puti Ka Khasi Students Union KSU hanin kasngi kalawa ikibana bat ki flex board hakeleng ka SHILLONG pan persha ya ke jingti uranium hamegalia bat dawa ya ke jing pentreka mardo ya ke inline permit ILP ka KSU kalaong baka jingti ya uranium kan pensniu ya ke mariang bat ban baka ILP bala pelait da ke yang dorba thawan ke megalia hinyaw snem menshua kadang sateng bat ke sokar pedeng La penpar yakini kijing persya bat jing dawa ha kijing wan jo Menteri Korbari u Amit Shah SHILLONG ke KSU kala dawaru ya kijing tungkam ke bakut ke basyai kum hanay krims bat badai ban le halor kijing kentur pun ha kijaka kaput ke FKGGP Nongpo Circle kala aya ke dorkas how Deputy Commissioner Karib Hoy ban pan ya kijing longkut ha kijing tungkam da ke District Selection Committee Kaseng kala dawa badiban pinmi ya ki ansaki ki mark bayo the way po way nong yele examine bat ki cut off score na kabanta ki examine bala penlong da ka DSC kenang ban pinti kena ya ki jinglong khot bat shai bat ka FKGGP kala ong bakla juyai ong bonsin ya kani nadu ubnai risau arajat arposan hendrai umdan bapatiaw satya kabawanra ya ki jingbom smutik na haki samla bayale ya ki examine Kalapeng pau ka jing binyaw ru halor ki jing penslam bantungkam na kabanta ka Soil and Water Conservation Demonstrator Junior. Ke FKGGP ka kentu nomor kata ki bor penyan baken pelat ki result penmi ki mark bayo bat pendap ru ke batungkam yakikam badang sateng. Ka National Tuberculosis Elimination Program NTEP jong ke East Garo Hills kala pinlong ya ke Jan Bhagdari Program hapo ke TB Mukt Bharat Abhiyan 100-day campaign phase 2 ha Mendipathar North Garo Hills ha ka ba kinong yalam shnong kinong mi khamat na kishnong ki asha ki samla puli bat kinong yo mentoy kilawan banya shimbenta banyo jingpen sha shu halor kumnu banrat tengkong ya ke jingpang tuberculosis Umarthon je sangma MLA ke Mendipathar ubalalong konsan ha ka program ulong ba ke jingpan TB kadai ke bala ban penkot leng ba kila jingsumar ladala shimkiana do basdang kinong tray kila kentu ya ki breu bakin shimi kilat kinti bala aida ke sarkar bat banya tray lang bat kinong tray katnat ka kot ka khya da ka balet shikijaka suma sarkar lani shaka health camp ban pha pet klem don kam siu pisa kenang banya dana ke jingpang bat banyo ya ke jingkot Kahanyo Trap Youth Council HYC West Khasi Hills hinin kasngi kalay kendo yu Deputy Commissioner Hanoston ban persya halo ke jingtmu jong ke MEPDCL Banbu yaki smart electric meter haka district bat kala penpau baki jingbu yaki niki meter kala ban lam saka jingkiu ka by boarding electric bat don kam banya peliu jingmut shua bat kipat ba shua ban pentre kam yaki nakal yang Deputy Commissioner ula ai ka jing pentik na ba unsara yakani shaka sorka jalla bat shaka MEPDCL naka benta ka jing kimi bnya katau ko kubor kala kut naka AKASHVANI Shillong haka pa prabajing ina so baka AKASHVANI Delhi naka benta ki kubor kini kedai AKASHVANI Shillong